got life. Pewala siwas na kaywa. Misengi katakain usipida wikawoske. Malutut maashim dash ki pelsinge. In wikawas kaksakin gat. Kikat mochun len sasese. We ke background nange. Taga San Antonio me. Tamle lipan. Wale. Tukun ngay guess da. Taga ni lasha. Braile. Ngawsiala len ganda ka perala. Kasin pangaklal. Aklen ko was matakaan ki pelsinge. O ikam si fena ki len misinge pa kosti ki screenan ngan. May God's ways be known. Samon ngulit kosh.
Ela oyalan God in dayak. Pangan men naksima asyim dashkilen misingia. Nga kuminda kayo ni ke. Lonsin God ke platform singe, medium singe. Kastalin kan fakya kailik. Fal na ke metolong lalkos. Fasingalan kos ke longon. Na maingin da kakay God. Kataga na yeneng yenga. Wiksingal dolun ke singal akos. Taga ben akalemye. Mana yok şüphe ma ikekten siltam lipan. Levat ka betam tam kun. Tarak tangan bola ilke akalemye na ki. Masima katpa belke senasil. Ki sites to nigal mekos. Postongol dolungan. Konfinli asip tolu sike. Manubos. Nangawos. Manubos. Nakalmean na ki. Makadita ki tembalan ka ata pa. Our section dolu. Section dolungan il represented ki spirit, soul, body. Bak mas nge gos mdalip shala. Mano nge filin voko. Soul si nge pa. Nga kumen nan kayak kaya. Na pa na nga masingan pa wangin ki. May definition si ka leng sa si singe. Takay no siya na siya so ya singa. Itakle article of furniture toluliki. Table of showbread siya. Golden candlestick na altar of incense. Pangan article of furniture toluma mukliyak lagi besi may dakla soul singena. Mana yok si besi bange. At akala siya kada takay nakataya na ki kalanglan ka at kemalutut si mas misingin ngay. Nag-faklak ki siya deso ni kalmekor fastong tolu kada takay bensi back konye. Tugo ni kestala siya. Kapan malutut na misingi al daga shamram ke generosity. Kalme pa engani esang singi. Ilo iya sima top silakkom. Nagkikalang pakutan lang ka ata. Namasingan inta kain nanyurukom. Kadin kain itala pangay masima malutut sima ngalikia sife keo yeka an elda kain akalamin na ke sife naki len misingi. Aleta ka inta tawi shupon si fela lapsing stewardship pana ke takanyen may sangka mamakadel entrusted na siya. Nara pa nang enanayak liyatan si pain na naksi na ke enanamaash. Pelagawa charam ke generosity ka stewardship. Nara lesenem stolu maash ke wik mising iya. Masimit ngan fak ma identify characteristics of generosity. Na kataka shamsham kun ke from lo chike mandea. Akataya ke luo kore nalgosh was tolu na ke iya ke. Na context si masyak to kongan pa na ke financial collection si pole shamsham kun. Maurek lasin mit peken ke peken church ngan. Na pole exemplify kun. Na kadinda ka akataya pe na ke malutut si masamsam kun stewardship na mission siyang. Nagigat ka highlight iya kidarin siya kadin lutut ke lu korenal ko fastolun ke yan. Katta ka sham ke context ki sang ma pole samsam ki Chandal Church ngay. Ke for century. Na usi na si kum nga kumindawayak la malala. Practice wa kya nga kumkain Urek magun lashkakin ma shirosho ke me upcoming week si fashion ngay. Na paano nga kataka samsam kun ke mantea tako aksafila pe kunokon ke mantea Tuesday na bata ko kilen misingiya gusto ko si fashion ngay nga kumin na nakke. May God's way be known kalela oil and God inetaya. Samsa kong ngayon as stanza it ko siya na ke. Tasak tayo lol na bayi. Lol si keng el inclusive. El falok na ni kipel lali prema. Inta ka ni New Testament. Inkain alana orelan kalim o yesi masim lagi screenan ngan.
Layla o yalan ka din itayak. Masingin nin yak ki stanza it koshngi. Na panen kade loang na ki kata sham pena makati taki ki papalangi. Tana ash element perspective na yok mo da ka na shishke. Pada ka sham kunya ka in makatli na ki generosity lan ka ka stewardship lalo. Na panen pangi kestalok ki pesingi in ka ko. Akademi makatashke. Kadorek makun standard lesson commentary singe. Apanaki matlash kushayorek makun. Mangasangi kasin kolnge. Masima dogi kekla dukun o yesi may kektan siltam lipan ki sites lunikan mi koslongol tolunge. Asini nasi katmet fake ka in leksoni weye pukon ngolon koski pepalonge. Pukon ngolon koski pepalonge kat eni na napaye. Nikipe na samsa ko makadalutut kaya uyikange. Kat eni na kadinda ta context kenge. Ito pe na ki oyema inalena akademiyak kat papatamasin ka siya ki generosity lala. Na paano nga ito ka pa sumanyak na kipela Solomon ifo ka kada sang lalmit mitsingin na sin. Na attraction siya may sikyak kenge. Ito ka pa in sam kunyak na kaya. Pange oyema dogi kekla kadinda ka weye chances na ki revelation ki pelsa ki praylasha kadin sang pa na kaya. We pela me mat kolash nge me response na ki kalang bakutan lang kat na siya kiling si maurikle ireli ki siya desonikan me koslongol dolunge pangasi me prabela kum na paano nga masimay na niyo kuma pa kikata ka lutut pe kimalutut chief kaya fingan lang kat wangin ka finne na kis orek masi fasalgos ngon lang kat wangin ki makatashkeo na ale ko fla ak fasiyakle kade suffer great loss inna kadin tap na inikekla na shish wana ke fakek na sila sikiyala long akuye na shamsham na kipel mga shamsham na shum mga nusye na sikom kadin liyaw tuf yanorek malangata kate ekalo de kalma na kelang silash paipa kaya kamakadak fashikia kat singal kat na matal si banang ay siya on kar fastolu vak mo matal fakya ka kar fasal kar vak wepen na matal kat matal si pange amasya le mayngan sin si kuma pa kasla te kanta ka na yuru kumfalok na yuru pisye en na kayo kasla te ka pashala manifestation take place. Na kita ko luman de accident ba kum dakang. Kaslan ka ta in dako. O yes si matam lipanel rek magin ala kashi kat nge pa foretelling sing. Rek magin kaslan ka din sang perkin siyas na ke kadin liela. Makat papa el bangon kat na kaya katash kaya kat wengen. Foretelling e bangan na ke foretelling me mapapalaw layla na si kumke ma esam ma esikya menkat papel o yesi pe nga kumindan ka na kiyala kiling si may relik nge nan ka na kimasingila papal singe fastari Jesus Christ il dekik te ka dekik si bang ilana si kaya wala si mising ilana silitu na panangara kaslala shek na fasan kat kulo kiling si Bible matay ki kaskusay pakat urek makin ki life gas la siya ngi inkarangan kat o na pa hok gas kya ngi takakat kain alana ispel la siya meditate kya in mo kat kain kyalim na pa ila makyalim niya nakat kulo ki mahingi kayo wa anang afaka pelsingi ngayon siya din na kayo ni ki proy kung proy kyan kumashuyan alarsanan makadinan proy kya kya shivena ki maulasha kya shivena ki mas makat palakina
food industry ke alena academia kining yinga ki ireli klan kasimet ma shugin genikla inrek mani ne urek makin kai no yana ke mixing na ke munga mising or food permit singal na permit singal na ekle na panang meta mas mising amasilan gat ngel da ko ma fonsi ma fasi kadin proyeki mas mangan we met sioklen las ma fastigi kat akay si la pepa la kalamila matlalal fungina kaywa emata kyak sipel kainin mangan ang giproy lasha we enen alashkin kain akswosela lengsing in proy pelasha in proy kemet kol lasha in de nam fin met milo school inget la lila tsisa sila rafakya elarek magan fakya kasing nakat kapsa nagi oyen leadership lasha nakat pain nanak kat liyaten kat te wiwi met kat te yense akat mataki malan kat pangay siya beauty ke katagan ki malan kata naknaswiya katagan ni proy kat wedok lagi pelsinge katabat masin kasaw katla li prem katla laisik katla chikap kat siya sista nagilangsi sa payama wan kulo si fun na nata indaga misya gashmita kat kulo malap na siyunggat papa kiyo iya singe panang wen na dum eldaka di kiya siya kajak na wow na siya da kadin matake kadin fashke kadin nitala kat fin akos nsewo bulom blessings lo meptadi fash kat ngashe siyungum naknas wigat kit kanilash misinge ya komitala kata siya plakin kaninoye manaslan mano kalan mano asyor na kanla kainoye pespes da kumkat si maita insiyas kumkat si maita makatashke todo len na naklash ene na nagewalash kadashot na ki karangan yakum kometa pisin metlash mamdulle kat metlal fung yafak mumutulle geshben kadetala kumema takashek metlal fung na kay wasipe kyash masak na mol fin rapture sing sikyak kumakalem yepe din fashen kulo malap ke kya sumarla na kayikat kadin kain syukom moyen kom makay fan na mapay siwa sa asyero naknas kya siya pe metlash na kiwa mamdaki pelin manasla talik na atash marsh ke wen cancer ke radiation talik na atash mamdaki dialysis ke kidney therapy caffeine na nag-shafalet misinat arthritis kaino iya pa kaya matlash kadalik na atash patatyang nage kat proy ki miraculous healing lom naknas kat taba kashikat ki pel si penang ikat siyak siyunggumin kain kala na naklasha na ki makat ace na ki mano singi inlutut kel Daniel ki Daniel sapta si fos singal luak kalimilak ki showa ilos numguf mga festival fruits proy na siyum maingin usin na siyash kadin shuang nga si paratime may usin na siyash o yasasya mayin makat fasha ke katlilak mo siya kat kalape kanon stolash nga gayo kadinte ace kainin products ma ak mo siya mo ito may mo ko oya na kayo mapay sinailaman mo siya estalikis shelf in kakana kayo esta mailan metla jaliki maingi kayo ape kat mo siya yung katapa kasi yung registong hindi naki maulan mo ito na siya ukligina siyan malo si shukya kat pro na yung katapa mayin maingi pa
akmisi kat pe. Kumita pipsindalik na atas mapatatyang naki ilyalan masak. Kat proy ke losin kan syukum. Inche tu in kaksakun kom proy na syum. Kung magefan na kan keslang geneklalosa. Panagat siyak ki kasulong kat papa. Islam maylan dalik na atas ngaliki. Manum. Kakakain muangan sipe. Morella del patatang nag domestic violence. Kasak siyan yan fos. Inkain ito la misla pa yashirum. Inkan syukum. Kat mo siya hoingi. Talik penatas mapatatang di homelessness. Matifokla ligi kay sisiyaw. Inkan asmakle. Ay na winsan nandese. Kaya nga alis siya yotsa. Ikasas verloken syuk kasa yun papatama. Kung papa siya matehikle. Pwede kat verlok na yun. Kung kafus kat na inuong. Kulomalap kat papa. Ikaslom ke bukon mo langos ke Bible. Genesis na ke Revelation. Alanak kay kat. Panang kat pray na siyong kumingkain kasikat. Katin lotela na pay. Bukon mo langos ngayon kasikat kinulas. Siya kaslom kum sumastas ke dari. Kadakulan fast na metingin na kaya katay alas mas. Kat pray na siyong ke. Rekmakun. Laying si makum. Mongyang nagigay siyaf ko. Duo. Siya na siya smafonji. Kat pray. Takumin kay nakin siya woyi kat kita kay nilasya. Kiluti lasya. Yokin nilalas na siyum. Takat lalal fung ilan na wikat. In fact, kay kaslom. Metlasan mo uli. Kulo alam rek makinkat. Aleng galan sa plom. In fact, kay maswas pa ilon. Kay nim. Lela fell on the phone na. In wikak siya kom. Eto ala. Si pefa kaya kung migikat ifin fell singi. Kaksyakin mo na itong Jesus Christ siya at lalfong ike. Amen. Lumalap. Kay wasa kayo mawikat prayle. Pelang ay kaganda siya tamlipan. Nandakakalin ko bos. And wala ba may faklala. Lipan. Lumalap ke. From the cash line. Akay ko. We be proylan mat na kayo. Yok proy sila tam laltris ka lang nga. Orong matagal di na ke. Fact. Ngosh. Marik lagi matash ke pwede ngayon tagal di na stewardship siya patagal. Pangay. Si lalak masam-sam kanya. Kaya siya from look kamante. Stewardship siya. Aklo siya ng permission. Tayo pingat long kasi yung proy siya ito na. May tapad proy ke. Temple siya. Kat pa may ito. Na wanay nars. O yes siya kat liye na ke. Mungo makakakanyak mo siya nga. Tapak ka na usta temple siya nga. Nar kasi yung proy siya ito kat na. Elsom niya. Daniel sapta siya for singal lu. Elos matayin siya. Manakawais. Elos are in Babylon. Akalim na ke. Pukla Daniel. Elos. Daniel e kabak to mi langan. Elos are manakawain kaksyakin ka. Inakfalat siya ka. Inme. Praise God. Naro mungo lalos ngayon, dahil mungoin kaksakin God. Dahil de mungoin for selfish gain. O dahil ito la elos, inanan mungoin nakin sa uya God. Asing yok super. Nga aske mga asing met, nga long kisin proy, nga long na kaya makakakin yak kestong ito na, kalim na pay la. Industrial food complex siya nga pang Milo Zoro. Dahil ka naus la, mano siya nga. Kat na kayo warik la in the image of God. Na may unsi pagkadash kang. Dahil ka naus la, kat depend na kaya pharmaceutical company nga. Dependency siya bang. Na yok siya pa kaning kalam kaya may flash ma business finan ko siya nga. If hindi liyan na pa creation order silang God nga la
We all were created in the image of God. Kada sukmain mo na ke made instead of profit. Kasi yung yokshupe, mga stewardship, mga karangan ng malangkat. Nareving ka taga sipa na in sumin na stewardship siya na definition siya maka from kundak, we pa na from lo chila tamalila. Responsibility of managing pamang. Kadi manage makatil siya na siya. El entrust. El alal fungi kadu siya na siya. Mtal ki manos, kat patimpolan ka. Akalimyak ke oye siya daga sambram kin siya desmo saptan mego fasmol dul kat patimpolan ka. Na vinga square na ge siya desmo saptan mego fasmol dul kat tiba na stewardship cash mo mo daga na siya. Daga na siya matala siya. Daga ni ke makikip siya daga wota kadin lera kat sumniki. Nara pakat mta ke force nga. Alright, in ship na daga na tema sa siya pat stewardship siya. Mana daga na ke channel siya saptan lu force nga mego. Itak yang Adam dan Karen imagine ime Garden of Eden katakan na siya ko na ako first lo matataf po nga pangama kat Karen malan God nara focus large kaya chambram gun me stewardship siya nga time pel large malan God momong na kayo wakadis nga craze langkalan pakotin yok man God malal kadin sang flow ng malangkada flow ng na siya talang illusion na siya spiritual key mau daga na siya resources na kawal siya na siya kadin no magin na geto ko siya lang God pang stewardship siya kadin faithful caretakers kaya placing slide yok siya kadin di mga yok siya kadin di na personal life large nige church nige ministry mga structure yakin me in a great commission siya mga kataga na kaya pa mission siya mga katashkin messi nga kadin purposefully sent people out to accomplish God's redemptive work siya gospel kadin news daw Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world medalong lalikos Fosing algos nga longo siya ushe ipse met mal daga likia from no diga mantia tamli treskal nakat nakaiwa siya isusta ka ngon nankat ntake masinga propelli kat katina min ngon nankat paus kata kada generosity siya mal from kunya nga someone nga Christian kat pa propelli kat katin taga te tu in fact masinga neken kasha pa mit enen pa masinga Manifo, shikarak si mo taga fin saksi ni Jesus Christ. Wangan makuluklat. Wangan oya may fa ma el kulu. Kadin taga liya na me ki taxi mataga ke me luo korin alkoshia. Akalam yo mo tako wasi to kalang lan lem las Jesus Christ. Dahil finne kajab el ekle sa kajab kayus. Tagos fa kajab ke sa kajab lai. Panga o yesi magadashkin. El fully God, fully man. Ifo, lenu siya mo mapatpaching pangay sangsing. Nagyang kapashang nagyao. Mafat na pa genuine believers ete taga mtake malan fell. Uke malan God. When presence lang God, the Holy Spirit na uskat pangkat kadin long na ke stewardship siya kalain sap siya makadashtin or masih makadashtin are ito ka na si kom kadin kalen ke mga Oslo man Oslo te accident bang Manila na lalapsi tita kay wood tita kay K1902 mangan matagal sungkat elya lalapsi pa misya spirit one mat na kayo Eke Garden of Eden, kat inherit sinful nature siya. Nakaslan kat magdaga kat in us, fag gospel siya, may tayo for laula, ngamalos, their spirit be born again. Pachisil fag na sila nikotima siya, isusta kaya ngaman kat. Masuk pa yok siya benit. Takot in yok lang kat para mga. Nga tamal tres kal kita ka, te
ma sapay ka katingan min katiyak na pay maulilasing katiyak na pay langkalangsing na langkalangsing pa rin taga painkat mitlas ko rain folok na rum Jesus Christ ingin crossroads ko mga tramram ko fashion singal tolin na kasi nilako lang ipang kikiap palapsi siya yung pena kikiap siya ke karta na feed na taga wood taga ke 2002 translation ching kan nagat mismanage isam stewardship pa responsible management of what God has entrusted us to kada life nga tu siya mang agat mismanage naro mesik yak miseng manay yapat palang masimit masampam kunti force facility lan merit lan clashing facility clouds so it's become normal mas lan force natas wangin le lan fugunen folklanen kadata kata na stewardship singa kapa in fact magat failing in when ngala life magat na align na kemalan ka therefore when kat esa la Jesus Christ liki papal natas pasak sinaklusin itakle Sachinaklu matamal triskal drakal na furnishing tolu hastla. Table of showbread, candlestick eat course na altar of incense. Chisel daga kail daga ora ministry lala elba breading mode. Elba kalam lan fel. Poli la kalamila kadam kaing shaving katliak langkalan pakton yokman God. We will offer up our bodies as a living sacrifice. Panga adu pa yalasha. Kat kisyakin kat chang na ke akoklan God. Now with that in place, ting yang on God, nakataka focus na stewardship, me mission siya kat me persevering, kat persevere to proclaim, kat remain as Christian in boldly proclaim gospel siya, pang masikunesyon. In fact, at kaslan God, Kastan kat magana pa usia mo ulsing. Jesus el bro ke son singalit ko sakala mimo. El bro section baba at matalye sanctify them with your truth. Your word is your truth. Na vin kat leda na mismanagement si matagay word nga. Lain singa isa la Jesus Christ. Kada matalye fakya. E sanctify kat fakya matlas ko siya. E vin kat mata ke lain kikiap singa. Pangat disconnect si Maya na kaling proy gun. Wana proy sila tamang litres kaling. Pangat masifan na may isang sanctified God at matali God me kas mulan God. Pataga ke lain shemit natas. Papan matali ke kas kusay. If inwangan na tum soka, the kusayan lan ministry daga tamang litres kaling daga riti mangit. Right ala. Pang makadort makiningin na fashion week. Singal tolu na ke singal akos. When katitala, matching out ka kengan lan God. Luto mo ditoli for singalon ko singal ko rakkalan ni. Bible na kayo out ka kengan lan God. Archipen luti. Inkay, inakswasi, nakataya maswaswas na sinmoyeda. Tamatlan ka din ako la fall. Tamatlan ka din siwas na ako la fall na kayo mawuna kayo. Pang mas magatas din. Na siyete sungalan may koslong toli to kakkalan ni masipangan. Talish la. Naro. Kaitak langan kan me lain sa singa te nauta ka kengan man ka mana mai da kinek ran aban fin traction mata kai wota tatika taike ka isla o yesing when papa nang fin traction mata kai ke karta na vidan kadin misha na life ngo matlas ko sangam da ke mo na wo betigen wo fukukulan mai fukunenan fitlen di force lan mai matanga akfla kim kuldama kan no yangan katlong ke samram matalas mit kusain compare na ke mataga shikyak wot ni ke mitma sum lutut wot uskat ni mseng ngata na pakat li nga kapet ken litna ta shke pamas nga na crossroad si pakat ken mit kusai kadena kadimana siya soswa el chile nuge ka pakatas kenyan
Masi mau taga mo malangkat ni makikiap si. Kadin akan kain kan lain. Som nage mapayalangkat. Pang stewardship si makadin loin kenyan nang kadin properly a mission lal. Manifo all scripture are given by the inspiration of God. 2002 Academia ke me alan eventual mo contract ko translation project yan dagi kan 1992 taga ni 2002 na por maganyak ne mo siya ngin tafong lay ka sunak swasiyak la na tafong na man tinaw taga gangan man ka na si ba academia even ko mga lipan ko malakuluk yung mata mo matakuluk ba kastan ka matching kastan ka bila ka gangan man ka archipen luti inka inakswashi ako sangan ministry daga telyak na merong gelong o makatil sumosla na akademia pakatilyak pang stewardship sing kat karang gospel sing in fact yak according to the scripture tel lang silan mai te connect lan mai masimle gospel sing simle masum ya tao sin lam foko sin met angaw sampram kun matchifan na Jesus Christ pang ma yok sibaga din galang biang in masum ya tao sin lam foko met angaw katel mong yang na ke sampram kun kan kin mol su fan pa Jesus Christ na siya taga kiap gat wot ne uta ka itak la Jesus nga pangar malal chetan kadina kadin dek ak kakashiki ma singa din aksi wasila ma singin blessings lan katin taga wana lo chronicle it course for singa la ko chakalen principles nga ne taga bena theological principle nga ne taga ben na shikko naro ako lo malla of lo nang belo tamil church kan taga me usia maritan rede la proila kena me tigila taga na ka ta nga taga usia me historical literary context nga sham book sham me tigya sanga in one of them kay wangan well akilin met plus mataga digiye prosalos if you watch the background nan find kum jolo man pe yok sipe loman yok sipe inakaya kat kanta sano floklan na yun na kastan kat magana pa crown ka digin takyangan na if kum shot na rewakin laying sashi ngan in crown ko wi jolo man somniki tina maul machingan kulun na makikiap siya na fakot na ngin abang kat kulo malap ke kamta jubias nga senyorita kulo malap ke arsuman kulo pe kayo kamta genye karen kulo ke arsuman God bless you back na Rebecca Charlie kulo malap kamal tres kal bang mit matagal giap sa los kan we combine kaksin mit matagal ke background na ar ke pension ngai sibak sui kaksin kat ke umusi pela na flow not untuk red la na kat proy le ke fashion me Kofnya. Well, alawona boy, glamalap, madaka usia meritan met, glamalap ang lipan, kaya siya nagawa ang maralangan, dan sekali lang akain, dilukin niya mga singa fashion daw siya, naging merita, stock look, naging boy bang screen siya mga siya, well, Maislawin banga si Velas na misinga lela o yalan kat inatayak. Nakusma ene nagkakasing lisan bangan may kat was pinon. Ano siya mariching ka din rete lakakat pas na mitke staklok. Samon ngulit kosh na katapela mo ito mo stanza kofos. Na stanza ka fasit ko spaske ho. Pasimilan fak mo katlan ba ko matas. Akin si uye kot. Erota matal intolek na fesh. Sila. Pasak lu fakla. Ang gane klom fak ko in ito yak fin fela. Lang ulumin maston maton fel na kaywa. Lela medin kaksakin gom, oh God, lela med ena kewa in kaksakin gom.
O lela matan fela in jewo on kengan da konfa nanan kamit keshuwas lemfin matan fela Sheila. Lela mete in kakshakin gom o God lela mete na kewa in kakshakin gom. Fela isus fakolal God au katlas el vakin jewo yekat. God el vakin jewo yekat. Saflayan fela na fon fa sangang sil. Katagani proy ke merita. Kat kilo malap na siyum kat papa. Ki kaslom siya kumong yang dari na ke. Kaslom da kan lutikat. In kaikat. Akshiwas siya kat. Inakatay ya maswaswas. Kat kilo malap na siyum. Ki kaslom siya na aski matawaya ka. Ekle mait siya da kan na vela in mulikatle. Kat proy na siyum kat papa. Da kalo minan fin mga katashkea. Ngon lamin ka nakatayan na shish ki kalmiyen, stand sa itkos ki siamon ngolit kos. Katalal fungi, ona ki masap akkalemiya ki Great Commission, akkalemiya ki metulong lalkos, fasing lalkos ki longod. O din fakalik kastom na fin fellow na fon na, mo din pepta isle. Eka din rela discipleship program in kasha met plasha. Ona ke eunuch siya siyak. Kat tabuk, tabokal Philip. Ngayon ta pagkakalmen maingi. Finwangin may takatay. Kastum ta na sish. In lutikat. El ko soana katla si mas mataluke. Kainutyak na ne ke mitochondria kimunun matsi. Ke shells kesh. In kanawsla. Kaplan cancer. Kaya na si kaya ni Noye makat palakin maya usi mas na gimanos. When na dumilrik magin fok ferara sangun wala may ito. Lela kikat long gas lumo. Muling non la siya in sikyak. Inaya na kin falfalin si Paula. Erarak kisipin molyak. Kat prake matlas na kayo matagani kikasingi kat papa. Taka matagaw ke kaslom. In kain manifest ke molan met talik na tum. Mayan kumakalami ke ay sila malimig or fasingal sila kaslom che kanda ka efalok na yung bisya. Kat fakula malap na siyong ke malutut siya kalakula ematayang na ke na akataya ke katlalal fungila mawikat ke. Ken wen na tum Jesus Christ at fakula amen. Lomalap, metige de vers na met nage akataya ke siamon ngul itkos, kade sang bela tam lilipan na dagawisi, literary context, historical context in kashikat, awiga di nage sipelan siam itakyang nage papal nalta siya ke bukon ngulon kos ke papal nalta siya. Tam lilipan, bela na flokon na yun. Kung mute, Si bela kalwini kulang malap ke ako lawan marit. Kat liye na ke ling simit na tash ngayon. At kulang malap ke me. Dahil siya kumsingan usin na ke na historical context with literary context. Na matlas rai ka dito la uksinga palay simit ke pa pala. Siyam. Ar siyam siya uklam nga wike. Na vinga taga na ke title siya nga loin na ke ta. Le yok siya bagan galang ke title siya pa na ke me. Ke original language Hebrew dal pan mo bukin kaksak siya pa. Na nage save tu change ma from kun nga Old Testament lang asik lang nage New Testament makin cash krigo. Me katagal yun nage me lapang pang siyam on me taga kalamia ke me Luke
long for sang ngau Uksing ba New Testament ko ti yok po si metigi me Old Testament Ukin siam na vinga ti si ko ne pa ta ka sam ram kunya ne ke ne pang Ukin siam na de ta ka akade ma ching yok ki fo slu ma ta ka ke ngai si ta ka ke ma si long si ta ka ke lu long for sang lu the David el Chivena fucking Pukin siam pang ma ching Septuagint Greek ta ka ma kun siam Cash Creek si na ke Hebrew ta ka mo Pukin kaksha na ka de li na ke metliti lalos na ke rabbi and ta ka tira na collection of book of me worship si na ke kaksha sing inu si na si title ngan me ka de ta ka li ta na me academy ta na Kashmir ma kun ke Greek ne e u si ta na e are instrument relate na ke title sing when nga academy ma sing men ngai ta da oya si ta ta ka din te ma kun instrument na ke on ma ke alu la sha namni nga am tang ai tang na ke ma sing ke nga di ke na ke ma ki ki ap si mo ta ka wo na ta na pa a ta si ma ka ta shken yok shupe title sing na ke language more ma kun nga ka din di ta na pa ma sing na ke ngai na ro book cham sing academia Pading kalam kala siam nge on sacred songs pang poem poetry katina ke so katina ke me ukshang ecclesiastic songs of Solomon ma kateli na kayen me akala she ta fatolu pa pala pu no on goshne arch poem arch poetry ke she ta fatolu na kan alle collection na yok si pang pusen na yok si shit ta fatolu alle yok masim leke poetry ngara inito la me poetry kan min mangan ena na species to kade generalization na ngena belchi tok ma ikak la kada to pa ko slong kitchen price la dam le tres kala in to kana ke 66 books nga tin like Shimus na ke mapa yesing paling mata shit. The fin saka ba me gadin ta alle kalim ke maka dashkan. Na yokshi be gadin ta la katigan gadin na gadin ta bugin kalim ke mang. Na akal me ma sham ngai sacred song poem. Shimne kakshakin God in proy na shin God. Na in tongue cry out na shin God. Alle yok na pay kalmen factual na ke me original titles more makin ke Greek men to na Greek nga Cash Creek sing akalam nito na on ngayon me inyak with musical instrument I think pa bangan na ke layer harp trumpet cymbals mang in order makin yak we on that bang ma blocking and twinkling blocking Ora si base la pasasingan ta kain sang akyok ye on ngan masing arsh may arsh ka siya mataga e foka te or makin mang in sang kaksakin God kung ne mata ka tardiya na pangay ak fos si mataga uta ka na sis parang ye katling lang sa siya nga taga keke 2002 kada siya 2026 yalong wala ko siya wana ka din taga wana itak na mas may na kadin tagalin na original biblical audience nga ikak na siya losin me tago magmana kayo 10 finger strings sam siya klam nga wala kalam niya masin nga ta tagalin na kaya cash sima American or maganda na align na kaya ma itak yang taga kaya Cash Creek siya Septuagint taga kalam niya mo background si mo to ke Cash Creek ni pa pen na leng langasyak le ke American na talor magin yok siya ka din lela leng luo mo to ka or magin na ke me leng sa siya Today's English version Good News Bible version ka me
New Revised Standard Version chinga pa Kashmir geng. Nakat som Hebrew, Greek, Aramaic, taga nage English, taga nage kushay. Kaya trace yung mga ito na context lan Septuagint chinga pa yung nagadinashke. Sigba kalwin yung Septuagint chinga, Old Testament, lang siya lang nage Cash Creek. Kaya taga nage New Testament na Cash Creek pa original language kaya. So, Old Testament, Hebrew, Aramaic, na arma si pang Septuagint si pangan. Kaya pa na ko si matay takyang siya Alexander created the karnan matanfen ngan na fon el the usia language usia fashion usia mana kay wangan arga taga the New Testament sim lage Cash Creek singan taga din taga the language pa kya pakat taga red light pianya do to mo de todo fo singalan ko singali ko padeli na siam ngai sim ne maslon ya fo ko to Ars composer eat koshma pas sumasla siam shok lam ngawin dak ne ke bella mosi ya taga ne ke foloko ke di shaw la lusne kete kalam gada na luto mo de todo fo singalan ko singali ko pa pa naga uda ka ngan nan ka pang inspiration of God. All scripture are given by the inspiration of God. Nakadeta ka na pa penangan mas mga fact niya. Asmit ang ngawil katil or makin sangon lal sa pamit nga inspire me sumasta pukun ngolon course nga. Kadinta ka narrow yan na ke siyam syok lam ngawil nga na fonta na. Ntar kaya Moses taga shafla ke utak ko lang na rin ka nga rala history siya may siya me ancient God bread. Wala yung pangan o yes ma sang history lang na rin ka nga. Taga ke me creation taga ni ke sikwasok klase nga. Nakada taga na luto mo ti bang taga input siya bang. Kashmir ke vama input. Siya siya alignment na ke spirit na me ke content lang worship siya. Pang mas may na kalam ke. Oning kakshak, oning proy, oning cry out to the Lord. Pamat taga dagang. Nas katabe general information ke siyam syok lang ngaw nga. Akala mo or siyam syok no longer no phone na out of this 150 March title subscription ka inscription superscription matagal kaya nga title nga taga akalim ye me lasya somos lao me special occasion siya dedicated siyam nga na kaya kame historical context lang mga ito ka kaya siya ar siyam syok singalang na phone na out of those 150 hours me superscription siya ka title siya align na kaya masing yok siya ka ng galang kaya na aspe me assignment ito ka nag structuring worship mangan tuti lang kay simit na kepeli na adungan metalera ke na aspe instruction na ke liturgy nga on fakangan orek makinya on ngan we me instrument makatram kuina ka on na kain mangan aro kada to kalien na ke stewardship singa katram kuin stewardship kada liya na mana yok sibang na sintal din ka ngan kakshakin ka na ke kakshak bro isipbe wo yak lalos ngan na sinka elda ka when alignment in karing akfashian mga yok sibe na nashif mo siya niya ito ka the principles are apply pe katsong kakshakin ka kaya na kadin mas mauta ka keson sakta me ako fosno lako siya kadin kakshakin ka keme kengon men kat ngon jipa pero kaya ito ka inon pangan ikesta lang title we may information ma to ka inakyok ki masing ito ka nage cheso mo sila enye sim na masing na wana nga kalam ya luto mo dito singalon ko kalam ya mga tasak taga dito na me o yema samram kinya nga arsh in maslon madi course ko posto ki madi course compose mga King David el gay me siam ignal todo out of 150 el so much la talik na dal kora siam singaw pals mo slangan arsh siam ang alu
na ke sham angala ko ni angalia na wi sham alngala ko rangal me ko ya alngal lit ko pa tikna tol kurangan smosla arspe esa sham machinga lu smosla sham nam ngaul na sham ikngal tolu ne ka angal tolu shim na shil esa na Solomon sham tagada na sham lu ga pat tagara ne sham ikngal lu sham shoklong lit ko na mo si jel daga usi sham sukuma mata me da sham yang arspe sham suko tagar shil sha amen na iten shamal ngal ya tagar iten na wi amen sumusta shamal ngal alkos na ars sham lam ngaw met na kayo mga wak ngan dal rala sham siyo na ars sham lam ngaw ma wangin tina shimla la shas mosla na gonna keep it like that. Na think at na gal Moses, mo akala mo el sumos na masing ke 1410 BC. Ya tao sin jang fu singal mal sumos na masing takan ke post exilic ke los flok again Babylon ngan shamsho long kors pataga ken. On 1410 nige me 5th century, early 5th century takan na ya fu goda pasing na masing shamsho klamgal ngan na phone na we composer course ngan. Na we be on assign me others na get malam ngawingan kadal nanak no phone na history lantik na tingkat ni kepel kayo kepelin tang na singkat kyo yan na kayo wangan sim na inspire ke kaslan kat aro kadal ka na twofold maluwa pataga keng rep malan kat ke creation taga ni ke me history lantik na tingkat ngan na me ay history lang talip na tingkat ngan pa masisyayangan. So creation nige me makatilangan na sintik na tingkat ngan na siya taga siyam kun history lang na tingkat ngan siven. Pasyam siya kung ngan na phone na taga kalim ngan. So mesing it range from original life nige siya ko siya lang na tingkat ngan. Nara vingat liya na alas me makatilan nga akalim mo me akala mo heavenly worship na ke range shamsho kung mga nga na phone na range is from heavenly worship na ke earthly war matit na tingkat ngan palangan talaga kaksin ka chipa ars elyan na lapilo siyong bagay mo lalusan aro fingat li mga na siyam nga siyong na fact na phone na nenak na phone na history creation lang kapta ka ni ke makatid wala los. Nakadata ka na mga na phone na kalim niya. Insyan mo ito. Ni ke me eni na lang mo kain mga katata ka katay katingpel. Tanya nakading liya na ke me masing ito na puksin nga ilperal na ke pukun ngulon kors nga man. Ito ka na Sham na phone na recollect na ke puklime kos. Taga din taga isbak yokin na ke masing akalim me pienya. Puk sham singe elpa kodiak yokin me Old Testament na ke New Testament. Yok. Posin me na sham shok singe lit kos. Ito ga tralik na pangin fulwan pa pa singe pukun ngolon kos na phone na. Sham shok singe lit kos taga na eving gat song ke sapta shemit ke Genesis ne ke sapta long lu sapta shafla ke me revelation nga nash sapta shivu thousand shivu kalinga liya no phone 1189 nine full one 1189 shipas sham shivu singalit kor kading kalam peda na pang yok shipel loy shien me pa sham shivu lam ngaw nga no phone na kadeta ka sham shivu singal liya wo si sham shivu singal liya stanza shivu no phone shivu it naman kort na phone na pakyangan. Laita long luke Hebrew me alphabet time siya stanza al kurs na ke masingan. Rela stanza siya it naman kort na phone na rela na palay si met. Nakatagal na ke sampram kin na ke me history na ke masman yak yok ke sham ne akala mi mo me
Moli nupelalus ngan. Ash samsam kunya real life na kaya real world siya elos mtake ngan. Ito ka kalam ta na pap na ako mas kan dimension nu pa samsam kunya ke me siam ngan phone. Earthly horizontal na siya vertical. Pamasya ang sound. Kaya kalam kita na pap na horizontal singa temporary na silos. Allah kalam ya ke Israelalos. Taka na ke creative of life siya na ke me Israelalos ngan follow ligi show siya temporal. Kadi lakalam ya mga na phone na silos na ke o yan na kayo ma elos palakong ke mo lalos. Elos in sokol pel na kayo. Vertical siya pa ito kata na reality siya ma-click na tingkat nga nash kaya. Na vingat niya na ke pelan churches matanan ka ngan our cycle siya na tingkat nga. Kaya ito ko akos malan kata kating pel na dal som liki me siya nga dal som na ke malan fel. Na katla sa pala may palangan siya kail tal na dal siya flow pang na singkat siya na flow cycle siya na rek dimension luo pangan siya horizontal siya vertical. Ito ka na siya kumta na papa na reality siya mga kumaskya nga. Kat sila lakat, katam takin siya wu. Kada sumliki, katash ka masyayang nga naro. Kat tika, siyang nga taga kalami mo, elos mata, tit na tingkat nga tafing fella nga forward forma, tal tika in kun pain reality siya nga. Mo lalos mataglakan on a daily basis nga, tal tika na me, pel kayo, aspe pelin nga lalos. Nara, evingat li nage oye si mga na independent na nage person of Jesus Christ mga kumaskyan. Kat ke dimension doon nga, kat ke sinful nature siya, inu siya, may relevant sila kung nakisya mga na, kat matake masing in the name of Jesus Christ, ngayt na lang, and as we go through all these trials and tribulation, kat siya kikangan man ka. Inan ba ang picture, lalap siya may teknasin, kik na tingat ke siyam. Nara, mga talda ka on kaksiking kat, proy na singkat, buwayak na singkat, cry out for help. Na ito ka na sikom ta na itip na ikla na sikom mo siya. Eving dimension duma akala ke siyam siyok lang ngaw yan. Siya vertical, siya horizontal. Temporal horizontal siya. Nakadata ka na siya sila makinta na mga siya kaya may extra sabta lang o din siya 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 matanda siyam green. Vertical align na singkat, kaya kung align na singkat nga, resting in Jesus Christ, kung meron na siya matalan na, paano masin? Na kaya kadin mata align na singkat, tal na kayo, reality lang ko, magadam ta kaya pel kayo, tasok tagat siya, kaya tayo lagada sumna yun, paano masin? Cycle na kaya mangat, taga yok siya kadin kalang kaya na, may opportunity na kayo, ay taga na siya kung kadin lieta na, kaya aspa na kaya siyam nga, tayo complain, kata siyam dal complain. Kata as confidence peke siyam nga. Praise nga. Elda kata na pang talara na sin katlal. Epre masig shake up siya. Pena katlal kum siya. Nara dimension doon nga na ke. O yan aga wa mas kya nga. Tana, this is reality. This is what we're in. Siyam nga taga fact na pa. What's the history from creation of life? Nike floko liki show shit lalos nga. Nana kia ia fuku kata pa history pa siam siok lam nga ta fact o yan tip na tingkat niya. Taga na ngachi pa na siya pia onzo ko mak simlay met kia gospel lan Jesus taga sunan ko saya. Evin ko met akong ligia ke messenger. When mga yok siya ka din kalim engan lart na ke o yan na kayo mga kalim ke la. Siam nga taga usye day by day reality of life na sintalinin ka niya. Dahil sa most sila. Inspired by the Holy Spirit dan sa mosla. Dila na makuluk nga taga alikalim ke petan behavior lalan petan si mataga na ke wicked men si masam from kinya ke shams ko na imeta sham from kin masingan taga ta manat la masingan taga ta na masingan sovereignty lan kat pa kalim yok tiki na makuluk singa pero efinilos taga na rin kat ke mga wana nga kalam niya nga siyamsyok lang mga nga taga wana fairly nagya puklimekos nga taga kapun puklimekos nga nar taksala chije taga kaliye example
angal chi for single to ya kalam kalien pukche met ngan shami kan luo for single al ko ngal long wana not prata chi fa mo me amen na shinka shaman ngal ya for sam ngal luo sham shi won gor for angal al ko ashi be sham shi klam ngal for son gor an mach mata ka khalie me puk dime ko shmen kada lieta na wana mirror ben na mach mata ka ke Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, got in Galam Gala. Pentateuch, the Gadana, Ishri Benama Utaka, from life to Floko Lalos Liki Me, so Finan Babylon, and Babanan, which is time frame Shima. Shamsukuma Yoki, Mata Meta, Shamiano, Bella Moshe, the Ganaka Flokland, the Lignatin Garden. Nagadaza ka na boss arkainin sham mataka academy individual sham nake me nake communal sham nake Thanksgiving mape arch my the academy or yen inshian nake me elos palake mo lalusa katabela dala shor shimlep enlightenment sham nake pilgrimage, Taltago began China, temple and God, ni Jerusalem, in Akflachi God. But they're gonna get Archbisham machine and God, Royal Sham, Archbisham machine and land with wisdom sham. Archbe own Broy machine name Akulukimator, just Mary Fatmo impregnatory sham. I think it's in a go yen. Me issue machine like a sham with a very relevant like a man who much can sing in. But not a real life situation, day to day. The my academy and let na Ben Matal so many malangard that I'll take on like a oyen area. Now Jesus Christ is shalayak na bike a sham no lu, sham no do the shamshing along gosh, tell you the na but the sham from Kunyak pen. Sham with it some from individual shallow tario yeshimatago. Fact when nothing got me. Shell shin up by land my ocean mong la shimana, Mahumino and Callan Kemo, Pangma, Yorkshire, Kemo is lock with Jesus Christ. A both can again miss the singer. I think that in like a stewardship, like a mission market Trump from Queen. I'm not just gonna get some only course we share. O yes, mga kumet loin to na saktan na yok information. May nagading alip, ikoy yok na ke historical context ni ke me literary context ni. Ara, mamo pangan akta yaf toto, alal fumala to ka banak yoking akay ka kasye ke chamwe, the flow ng pelagan fact na ke YouTube molitira machine. Taman cheskal yo malap ngamo pangan kaf toto, yo malap. Kaksigin God, Glomala Liban. But we ask Aussie Legat Dancing, in the co in kind of Kalamish Belasha, Megat Matang the Gale, and Gemalututa. The Yorkshire Bedam Liban and the Gausi historical literary context singing, Gadin Gana low cacat leki, me, Mafak, Masamo, the coke, special Shoshanaki. Bugon ngolon gosh ki babel na da shangi na goshin lip shalata no o yesi mal de ko orela ka ta yesi ngena eldem dul na ne ta ko orela ka ta yesi ngen kai na ka ta yesi ngen confin et gravity ke ma shi ka dak fa shi ngeta na mano lal shi e sistapel na yoklal in kan da ko rel in som rada kal nga yoklal ke mayen molan met pa Gaston God at the coin, Akatayama by Shosan God on the gear. The Banang Aklonjin God and the gay Kadakaliming a dear accident bar Martin Ching. She practice Magandaropa. Confinan Gadana, Papa Nangakuno on Chinaki Wednesday. Now convince them the Kialu Beneta we. Yakatayaki Nashumke, nit the Mekosh, Finlestam nit it gosh. Kung finli pieng ata na in sham kin na nagsiam nge
manayok nga kumenan o kakat leke. In makate pas lagi dalashki gaslan gata. Para la salal kang singa. Na banang ara convinget la folok la nigi pulan pesin shamram kun nagiling sima tafung lang ka kada ka in fact mo orchestrate yaki. Ma by design skinget la livin kay no yes yung madam lipan nila lang Inda kaya kataya ke katineta na pay literary historical context kaya siya ne. Kada o kaya katle. Kada siya naliki makatash kem siya wala nalololash. Moyin katle wikat ngon lang kada wikat. Nara kada te kaya polisi malan kata. Kada te kunsuki. May nakfal. Baka na mo iya si mga ke faklon singkat ke met kalan sa baro sing if at fast met ke akata ya mas ke samon ngolit gosh ang alalfungi pe mo makat papalikas na sila leto ka safon siya liyawi ke akata ya lak ke samon ngolit gosh stand side gosh pangata anak yung akalemia lal na po yung malito ching narang nga focus la ka pa samon ngolit gosh Kaya pinil de galena orela lakmelik kat kalem ki ma sibelan sam mataka kalem inner thoughts mga kumbalakan neki pe mama anang akumin sanga nara kimelutut sige samon ngulit ko nge kasi fiyan kat lige screen ngan make God's ways be known lela o yalan kat inatayak Nakatinlang kisam ungulit kosh. As primary truth si matakake. Eta ka falyang pa nag-factual biyang nag-cycle singe. Talik din kat nge akos ni si akos le na del tafaela. Tafaela likikat. Na tafaela singe pasin sinsima. Kadito mo el common danger si. Na panangara kisam sa kung ito ko Masima takanutikat kaya pa. Siya na pa yakatsing Efo kalanusin siya wo. Me kalme yan na si kumeta. Kinsi wo siya Nakadalo ang nakita na primary truth siya masyaman ngulit karusin na siya siya. Elda ka kadinnan ka naki absolute critical understanding siya Kat met Christina inita kayo. Na masingan pa, insewo da kayo rin kat me, el usye may insewo na sikom, na kisam sa kong ete konekta na, el usye may insewo na sikom, nga ako minte o kan lang ako min fakala kinitaya kilke. Na sinmoet na kayo, kamdan fel na kayo. Napakada siya katintawag, unpack, naki stand side kosh matagang Nara, katfinli naki takalan, stand sa skumit nga, mafinekain siya naki screen na. Fact mo, katlan pa ako matash, akin si uikot, erot ang matalin tolak na fish. Nalika sa flasingan, Sheila. Sheila singan el posi. Takakin maslon. Takanam tawek. Ayl taka, nakumfinan ka na kaya onso ko. Ka nakita mo lipan siya man naki, kufisinga ngayon na yung kaksakin bekat. Nakumsida ka na kumtuwi. Kumwetok le, papos singan, sila singan. Nakikum tuwingan, Kum tapan katash, kum tapan win. Whenever you want to soak that in, kum kikon pala Sheila singe la mesi kum wetok plakean. Na mayan pakalemiyak ngan katlen pa kumatash. Akin si uwikat. Erota matalin tolak fish. Pangan si pa singe. Choir director singe. Ke string instrument ke onso konge
May God have pity on us and bless us. May He smile on us. Na petition siya bangay, tako, anayin ating ngosip Tako na ki, ingushe ki blessing si man tako sin, I authority si, high priestly blessing si tako. Pakalim yak ki, wek yak sapta on gosh, fastong lakot ki, on longolon gosh ngayon. Fact mo, kikasing disa, the Lord will bless you and watch over you. The Lord will smile on you and be kind to you. The Lord will look on you with favor and give you peace. Chovelan akin si woyekom, ekarangan kom yang. Chovelan aramatal in sarum rum na foam, elan kalang na siyum. Chovelan talayak matal na foam, esyot mista na siyum. Nara oye si malo sarangay pa. May tesum na run metola. Na metola e pleasure tala. Na pangan matalefaka. May the Lord bless you. Lela katla na nakin siwikom and protect you. Ekarangan kom. Ay nagyakalimyak ki oikyak. Sapton gosh. Waslong ulakos ng ilongolon gosh ngayon. May the Lord look with favor on you and give you peace. Petition bang May God be gracious to you. Ano kumin, ngusre. Len kain, nanakmanas na siyum, usyot favor na siyum, may nga kumitalak at matkuluk. Ekat tafayala lakil, kat rebel against him. Bayang akum dena, ininan is unmerited love sila. Yung nga akum sa falinis, kataka ingusre siya. Now, if it is asking God not only to not give you what you deserve, mayen masing akong deserve na baya pa kalye. Condemnation siya ba fall nga kuminisa. Kat siya pa fakeke for simit nga. Nakin siya uyikat. Manel God siya sisistaki mercy. So may God bless you. It's likely a gracious petition. Mangos ke blessing si mandako. Lang akong met kuluk, baya sil nga baya patati fesha, ta appeal si nga insom, ingushe ke kalanglan God, eke lang silal. Asking for God to make His face shine upon us. Ana kadin, ngushe, kat na matal si nga, ilan ishe silik na siya ke kalanglala. Nara samon ngulit ko siya ko nga, elte ta kam kaina siya kyo yesing kat kanan ka naging spiritual blessings. Elte siya mga naging physical ka material. Kaya nalash ke me molin met lasha. Akat ngisi naging molin ngon lasha. Nara kat kan ngatang da klina ke matawak singan. La elte ka shamsham ke spiritual blessing masya mataka yurin kat meke kalang pakten lal. Narang siya nagi light of God's face. Napayata ko, fa katkansum nagi ngosh nagi material blessings mga evata ka kifwasak on goshan. Tamasin ta ka na siya pa, tukun na akademiya katlan bakom dash, akin siya ikot, erata matal intolak na fish, nama shila siya ta ka. Pause, elte period siya, wetok la siya win, nga kumintui win, soge din, kate, ngusresin kat na kat faale mo, okay, mo, nga kumin, ale take note ke, kat siyak sil, kat tapan, na, kat finli mo, pel si makat wetok langan faal, na fakat fast na mit, kat te siyak na ingin na faale, bakal men sila, singa ta kakiya. Nara, taka na siya ka din lila, Watch mataka ki fasyak lunga de paikle man share in kain aben abiyang akatin diye fak mo sakluk fak mo dan genek saklukan logan ya share silak nge
Tak mo tan gene klomfa koine tayak fin fela lang olumin maslon matan fel na kewa na fosyak lunge kadali petana takana ke intawus bon faksinge kem tawakiange it places so that his saving power might be known among all the nation Tain gene klom fakaine tayak fin fela lang olumin maslon matan fel na kewa in my tayak panakisifian akalemingan in my tayak la shaela elusi molela na pa samis sagonge elke akalemila in kene klala initayak na finfela na phone na tin kene klalam ko na an kalem ke langolal in maston maton fel kamit na kayo malgasyo na bakit finda ko nagifosyak tolu nagilime ko sanda na anan tang singit ko met na kayo wain kaksikin kat matan fel na kayo wain rejoice na delin shout for joy in ka nakalimila la tribe forget the koke clan soke ethnic group forget the koke ilosin wo uyak na pa kiyak kalimiyak na scholars nga identified na arsanan me ethnicity uke metse madalgo naklamo 1100 different ethnic group pa as finvela misingia na kainin mait ngan pa samsam kunyak nage ethnicity ma in wipe kaksyakin kat nara el siya mas samskunge el ke inkain fakyakelik na finvela na phone na dan matan fel siske mait siya lafaka status lalosa elosin kain we fak masi fan na mataka akademiya ke katsinge nara masi mayokshipe ingena pa lamat nge in fact samis sugonge siya mas sam sugonge ke met epang katalep eroto finne kashap ka sa kashap finne mata ka fosh mata ke endless sala en ma sidi ashwe finne siena language lalosan ethnic group na kewa pangsing itaga in preskat pangan si pe si ma elosin kain ma samis sugoy panglulos na ke si pen langolal ke ma wulan alal elki na tayakel desire silan kat nge pa praise nge kaksyak nge norekle inta ka yurun met mal kasha in ma akademiya na selos kem dan fel siya emet na kayo fel naging afa ko ingi kada folok na ni ke chana si sapta singa luo fosi na ke tolu in kain matawek samsam kon nal eprem ki kadel panglola nara kel panglola el panglolenta papa taman dalik Israel nga len sum na ke ensi sisla siya ulala sumtawek na pa me epremel rahen na oya singan pa finne fakya mola le prema tarak ta kadel shilelalen akin siwuyen na through that lakin siwuye ni nation lan Israel na fa ele ana conduit siya in kain conduit nurek makinyak nage electricity kamema in kain tatafla main siwu ngayon na sin met na kayo ma kapas na sil na right at ako na ke me patatyang nagitalik na atala blessing singe ke siamon ngulit kors esom na sil Isaac diksinal Ephraim nge na palfakla I will make your offspring as numerous as the stars of the sky leak positive na paila kalimila nga efa ak positivitelom oy na itun ko sao efa shot na sin vitelom fa ke line na kewa en vitelom matan fel na kewa fin fela fancy wo
Inoya siya pa nakil Isaac nga eson naki grandson sina Abraham nga siya Palfakla, your offspring will be like the dust of the herd. Ana me pakwena kusya insewo siya pa na palakkalim na silngan. Na palakkalim yung Genesis ng ulalgos fasingalakos. Kat papalarela wala lang na sin patriarchs nga. In global elosin kan akilin when self-exalting purpose nga ingan fashionik. Na may self-exalting purpose nga. In kain akilin ya lalakin siya wuye patriarchs nga. Na patriarchs nga ingan faculek. Kimain siya wuwo malakalim niya. Para si fasingan jimlangan. Nara kat finli na kikata mukwikiwush nga malrala nakadusi na ki petya siya nga Exodus ma sikyak na siya losa. Ki pel siya ma eldal mdafinan itya tang na finan mo ni kina usit deliverer siya nga. Kel Moses. Na elitala en si maukok eldala somne tala stuck eki Red Sea. Elitala mga sikyak. Ta ilke kalala ilke ushnya klala insulpe na weng kaini no yema ilorela tare yem dal fero inetayak la kat singe kat kasi kat lalmet metsi wengen siya na il na pangan no yesi mara ke pesi madel foto yang na ke Red Sea taling din Israel nge dawak force nga yaka makadalara deliverance nga ni kesta Red Sea idalin falak ya mga nakkelim ye kalala na toko el should be sang masap na sielos na God gave Israel the law so when they follow ke pesi madaleuke commandments nga they would show his goodness and wisdom to the surrounding nation in kay nakkelim yun na sin matan fel siya yeah mayan pesi mailo siyam daki masaplan gata. In sewo padelepelakin na. Akkalemiyak pagi Deuteronomy lumulalkos. Fashin gisngalakos. Lalos fin mataki commandments nga. Dulin karangan yaklan God assurolos. Nalos fin ti sel nga patati fellows. Nara siyayan masingan at sumpen ke lusel talaga ke promised land. Ke pelsi ma Israel edalorela todo yang nagi promised land. Kumkan liga Josh was up talmekor. Fason korsan. Major cities, imit madal ta na weba Jericho. Cities nga na massive walls with encircling it. Elde shuki an jingan ki military might kakaki me kain kasi makadita ki mass destruction misingin. Apakadita ki o yeus ngak si madal round pelakit ko siya da sala raki putsingin. In may tayakil, exalt yakil na lang. Siya yan papagel King Solomon. Ifo ka sang lalmet-met na siya. Ki lalmet-met siya. Atrakil yepe. Queen, kasha sipa. Len kain taka yan loyala sin taka liye. Bacon queen si bang El taka len maliye wala na may takyang siya Solomon. Len makain akilin. Praise God ki me oyang na panang hara pata ka penaki kaisa ko siam finne siam madam lipa ram ki siam nong luo siam nong luo el pinpoint exactly na ki mama sikyak na sinlem fin saksing skilio ala li ana siam nong dolu shamon na ki karangan ya joval mo chebert lok nara taka da shiki fos cash dolun gil me fak mo Lela mweta in kakshakin kom. O God, lela mwet na kewa in kakshakin kom. Let everyone give thanks to you. O God, let everyone give thanks to you. O lela matan vela in shiwo on gengan da kumfa na nan kamwet keshiwas. Lemvin matan vela na shulbat kashing at ka Sheila. Boss. Let the nation be glad and sing joyfully.
because you judge everyone with justice and guide the nation on the earth. Nan pensinge aim lala pa met na kayo in kan palain si wusinge. Pa kifo sa akusnge. Na lume kosta kavak ma lela met in kaksigin kom o kat lela met na kayo in kaksigin kom. Let the people give thanks to you, O God. Let all the people give thanks to you. Fele jus fakulal, God au katlas, el vakin si uikot. Na, pavakla, the herd has yield its harvest. May God, our God, bless us. God el vakin si uikot. Esaflayan fela na fon, vasanging sid. May God bless us. May all the ends of the earth worship Him. Naem silan kadingin ang ipa, may tain etail, may tain siyangeng sil, el katlem tasi, el ginak flati yakil, may tain kainingan ki mensiwu malaro. El tena in siwu ki elosma ignorant to Him or of Him, kalos ma disrespect Allah. El tena ingan ki oyengan. Nara, the God we make known in the gospel is not to be trifled with. When God singel kat matahal si, el just, el powerful. Na mekal me yan na si kum, kat hindi nag-isam on ngulit kosh. Naki mawul si malta ka na si shkita na, el tatakain u siya mo ka na information na si kum. Samsa kong el taka, inu siya, nga kumin kain, aki ka timta pray na sin God. Constantly pray to Him. Mayen, the desire for God is to be known among all people. Na pel si mga kumkaksya ka na lang, kimalwala na si kuma. Na inkain, oye si ma, orela, mulsa siya sila kum. In fueli kat nga kumin, te wotya ki pray la siya na sil. In ma, kat fatoto na sil, ak fatoto ikat na sil. Tiwana ki, makatudiga cycle si katsaman. At ang lipan nila ka, kalimiki ka sa lala. Dalong kat, ta file alakail, somnisyon kayak si develoko. Kaya pa, taka na siya, may time fuel prayer lalo sa, in kain, stay connected na yun God, we show lalo sa, a fin na nagimatlan church. Na masinge katefinera, election ni na awiye, in mastos na yurol. Mayin nga kuminitala, pela alef toto. Tasak taini na singe el urchin, me urchin. Masi mga kuminti, me wetok pleke ko, kadin pe, put it for another day. Ilya na yok si bange, wangin pela kum in me sit back, o kadin kain, deksinin na, soak in the grace of God, in pasender ke God molakoma. God elusin na si kom ke kastala dari na siyesh. Nga kum ka hindi mensiyo malakin siya ikat ketari penganalen. El wikat ke kay sima makat siyaksin. Na panangara blessings makat palangi. Mapaya nga kum tiya deserve. Taka na si kom nga kumin stay connected. Kaya siya pen blessings malwala na si kumwe. Panga siya pe si God's purpose for our life. El blessing ka di, kadakalim ye, menjewo ke blessings mal siya na siya nge. In kalim na pa siya, wedok leke, sok din, akilin, dafa na siya met wiya siya, inkan wiya akilin. Mayen, masima, daga na siya nge pa fakla. Then the blessing of God will follow in our lives. Kipelsima, nga kum sila la purpose la siya, in malangkata in the coming. Elki nga kumin kaksya kanal, inakalim yi inatayak la siya il, kadinakalim ila, kadingan kin kimalara na siya, kadin siyang sil,
in wepen am ton fel na ke washa in ka nak flat in jang shel na ke o yang ba fakla he will bless those who are aligned with what he wants ki ka taro ngen no mo la sha align na ke magastal of academia na le ka shikat ke na si o ye mga komin ka sha ke pa ta ka na ke gospel ma si malay me likia vers ke ba likia ka si na sikom na lucia na sikom nga komin ka enta fula ke ma si bang bang kuno kon fulat great commission kadin kain usale gastal na finfellen fon ene na akfashi yaklaw ya singe metos mong lalgos fa singa lalgos ke lo ngol katfin pangon makad experience fullness ke makadeta ke katsinge ke wala na blessing mal sin si sana ke akademia ke metma elken fakala ke sam ongolit kosnge kadin akademia penasin matwiasha masit ko ba nga kumin esang ma assurosha na kishibelan ka pangan si besi mara el ordeni ka dia kadin prae mata lulin karingan yaklal palfak ma kadin expect the blessing of God kishiben nga kung follow the purpose of God na panangara kat finli na ke kat singay na ke folok na ke mamay lulayang na sil Ephraim ke patriarchs main sewo mal sangen ekin fatya kailik mana kewa o malarangan ko si malarik magun sang rakin ya city semit madali gan Jericho in fatya kailik pe may danita ko singan belal exalt his name na pangen o ye bena maurela esang lalmit min si Solomon nara el kasha pe usina si kum ke gospel singe iplak kum ke en fakalek fakak wala na lala initayakin nakikatito ke wala na lala nakatito la pa-content belma pa-fact mo undeserved nga kum de falinis mawala na takishpin bako ten lal nakmanasal na sikum then atui ko lang bako ten lal na siya kadin na kadin flok so ko pangaya kata yafto to mga kanwala kisamon ngulit kos pero nga flok na ral tamlipan nanda ka akfon yala si punchline na kaya tamlipan pero siya tamala ku global lab kya ka tingin na wo mataga ushe mai lutut nam singing tamil treskal nga sui gakshin gat game mitlas ko saya kat global lab ke ko gusto ka matang ni ke pelching na nas we gat nani ke gat kali program na ke proe ke sham from in kali tamitigi ngandaga nanakin ko bus mataga ke pressure bus ke pelching ya tamdal shi uyashngan amen Kina KM global lab Chani Sikra Kewo Ba global lab nasum tamtal Kenya Tarilana Pet Osi global lab Karsloman Shen Glo Postaga and Kalwini na Yokshubayan Arslo Wusan Gepelching Akadena wo matagang ay taga na mission statements ko may jak na Abraham ngayon siya na ngan som flok na ke sapta singa liu matamal tres kali tagal kiang chana singa liu fo singa ga to liu ngan pa no ye chi maga din tagal li na ke sham so gong ma u she lai sin mak to lu singa ga din la she lem na ke me fakta shin kenek ma ko me aro na ke kalang ke uchi my fashion na ke kalang ga din la she lem na la she kenek mai kuminara na ke kalang in the upcoming week. But I learn again all years me for him in the Gakalam, I received the grace. Israel received the grace, because I flock again, challenging a little for stolution and Nakalim. All the families of the earth will be placed to Abraham. Apashamun will eat course, come just go like the yo. Now when I'm papa and all years, me, I receive grace for him na me
dan showcase grace sing for slew nakadali nation sing respond kada kada na align na ke stewardship ship mission mai na kali nashken flow simba grace receive grace share parallel ka alaw si mirror ima from ginya ke bible lang ma wala na ma kung palaking ka mo luman nga laging malayo may kaya na sila tamang tres ka naging masya lang na yo naging me ni siya lang ma akalamit na siya mo masyal na zero functionality a lot of we got ningin nang yato ni kata to kala na we got kadin fact ka lang kalang pakatin yok lang got na sin tamang siya umni osas ko long niya na paling showcase yan na siya nga parang niya to ni kata na misya niya Raka yung lalfing laga. Ente litia mo kana kas nang gada mo may tak na siya nga pang showcase siya nga pang oya si mga tagatan na ngay respond ke praise pe pang ngay nang kaksigin ka na may utagot ka mo loman ma kung kan showcase to the rest of the world wana siya sa kung tagakalam niya may pang lesin na maktolo siya lang kalangyok may tak na siya lang siya na siya ngandi nga mo nga kanken na pay parang asngal mong yaw sa kung akikit nila ganun ma which is a line like stewardship siya stewardship siya kan gat pa temple na may ikek na sumin moldo man ko showcase na siya meta nga siya na palakin na ke may kun lang ko siyang lak meta na ke matagal ke crit commission siya matamlag fiscal tagal di ke from lot siya and mo me kon na kay wain ka sao Kumne mga kadetagali na ke oye. Or masapta si fosal ko na ke commission si mataga ke metalong lal ko fos singalal ko singalong dana. When mi jerun ka. Na nga fat na pa na si was mit ko sa nga mit na siya ng si. May kun. Alon lo. Metti nga tamal triskal daga oye ko nga kat roy pa na singkat na manas. Aro katin palagin fat kumya. 근데 mga 욕습에 나가때가 너로 벤치나 아웃이 말루게 부익시 마싱에는 다가 렌나 가요 아까이 것 말라라치나 빠에 뭐에 파나라이테 아때 월라 프라신 야이 같은 남싱에 나간 아마나스는 남싱 말리나 게 거이래 말리나 게 방 proclamation 진네 라이 뭐 마치 거이래 다감다 탐탐나지 원은 원 마스 암니 Bakit yun nag-ikeslan pro sila na? Nag-ikatli nag-munguma kakakanya, may nga profit yung mga kat palan may pa-wisdom lang ka taga kaya siyam nga pa. Inakay ka. Kadin esma. Kadin think. Pang stewardship siya nga. Ngon lang ka aning God. Lau siya may spirit of the Lord siya nga yung God. Spirit of wisdom, spirit of knowledge. Spirit of understanding siya nga. Spirit of might, spirit of counsel, spirit of understanding, the spirit of man, fear of the Lord. Matlas ko siya, wangan mo pa yun ka. Manas lom ngayon, lafa ka, kung kan showcase na kipako tayo, lang ka lang yok lang ka. May tayo ka na kaya gospel sing, pangamasing ka, showcase si, kat ambassador na kaya, may gospel sing. Crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Napayata ka na, umni, wang na showcase nga di finayin ko siya ni, elay kaile, taga ikyak na siya nage, ako na nage taga lamlaim siya na, wanangan mo pang purpose, pang supelak na finfela siya nga. Wanangan, ikyak na siya, ikyak na ka din nila, 7 sa mga saptan may ka, first nung todo, ikyak na yok siya yung matlas ko siya nga. Taga iwot. Mana yok pakadashken. We're at the crossroad. Kanina daga showcase mapayalan ka. Daga na get placings matagaral siya Ephraim. Daga siya fikla Jesus Christ. Pal daga siya muna kaya siyang mga luo. Precise malang ka. Katashin chingam singi kashpen Jesus Christ yung muli kat nila. Pangin masih katashin. Nakat ke matakawan daga na kaya why na kaslan ka dakalim. Katakulat saan natagalan na yun. With that being said, nga sui kaksigin kat kem akti na moment ka kaya met akaya kemulin life ng laga
inakay mo itlas magkawaksa ka dinakol. The flow ng pelo, tamul church ka nanta ko. Belgian tarin ak siya filama nga taga kulkat ketchup proya. Arapel nga the flow ng pelo na siya tamul church ka. Church ka yung gilo man lap ka kata yan ang Kaksigin God. showcase na siya kara nga kailigi na meta. Launching God nga. Kulope nga. Siyun na pa ipakumulki. Yatolo ta for sumla. Nga proy kun proy silal. Asa kaya. Kis ay siya tol ngulal kuskan kashiya. Kaya siya. Sinsiyak siman sigin ba siya ba. Kakata pa ka ni kalan naklala hindi. Esta mula siya. Apa ay siya tol ngulal gusto bokla mo auk. Ara asa kaya iltang pakumul siya nga misya. Na ay siya som endorphin na siya singkat ke. Nasid betafala mula yesngal mekos. Na mas faga ko maske. Kafine nage issue nage finances. Issue nage forsigin mastum dan man gamulto mo man. Kadalik na tuman pa natamalipan el fact nga. Wangan mabayarin ka. Na inusip punchline siya nage malutut siya nga. Nataka siya man kaya Prem, Joshua, Sibe mo dapat tenil, katilaran kalim, Bela ilko, yimutan maitngan. Kishoa. Tamasi may nan siya pa, danger siya nga kuminsinsin kun. Danger siya nga pa, kadita tari, makatkaksakin kat kaya nga na yok. Na sinsin siya nga pa, nga kumin disconnect. Disconnect lagi blessing silan kat nga. When pangamulin mo sima sinsin na. Katliyadari na nakadin aten try lakyak. Na masing iba katin diyela asyipelan kat nagimulak koma. Syipelal tamlan liba na banglan kat na sil. Syipelal ka banglan kat na sik. Takay ni nasyuk mo mapat-pat siya nga. Na pa na nga oya si mga akademiki munguki proya. Mali na pa yung misingila. Paya na pa ila. Masing na shmonyak na kitsyana sa mungu pa sima at penikat le. Apangan masing makanawas la. Kit nila kya. Ang alang si Faklo malap kat ki malituto. Ngan sulpa na sinsin kun disconnect siya. Kya pa siya. Ngantena. Tafuela liki. Katara mensi wonge me wotyak nga tilepalakin. Inka inta kamta lensi la na tao siniye kita ka lak na yinengi nga wikos mayen mga palakin na wan madita kaya tasak ta masi mga ansi wo kaya pa katpabal si ka na si kan kain matake passion silak nga in fact kikasan ka ata narin prylak dipukyak lemen nga simit makain taka challenge siya kimalituta taka safan siya liyawi kadin suman malan ka ata aprayan sin ka de kektan siya dana mat siya mawigat nga pange may mungunela pange may lilunga pange may sistapella laki along lakos and dalut kastan ka narang ataka lutut your role in 13 weeks ego next year this Tony Kalmikor first of all dolu met katashiki el introduce na si chandolu vastolu ngafin te sustain ngan kom te sustain ngan na ngakom te kain propel malan kada amlipan kum kula malap klonot pelan chungon bless ka diki Brian abasis ko ngin sang kalit kanila siya. God bless you. Kaya kulong malap matlas namnas wikat kadak shifla pricing kada usyo unso kumatamlal Treskal samram kine nasib na usia mit matagal ke pasalos kadinakalin. Tagay pelching namnas kat taka nage proy we mat nage waki pelching. Kat proy tabagadal le sui kaksikin gum ke kas mo lum masib tagay na kalamye.
Akay kat kai shi na ke molding life ng lash kai shi. Alle akalam mi main che uma ta ko kalam ke when na tum Jesus Christ kum promise na silos na ke wa sila life ng katche mi che fa is mo mapat. Official chinga ta ko ne kem ta wa pena mitigi pa na malang ka shaw fela kum na rela sila lo kum forgive ta kum me elaki ka tar sila la tar pa ta ko kalam ke John 3:16. Porque Belgium kaksak lash na siyum ke Belgium kat lalal fung na pay la bella wangan shishish ito floklan lay marching pong wana makalamir ke la dalal bite akalamir kumde na patin tako o kumalimatayin kelo mo pa matnakrewa info lauda ke ismolching Molching a kalam la ashin kanigin molch ko fan ta ka win na tum Jesus Christ. Ka tang na siyum kaksikin gom ke kas molum mata ka in chip na perk na naklash kai shi ka din remain persevere as Christian but at the same time ka din fa ka glory kalam sila muna for the rest of the world. Nage stewardship ma ikekta na ke kalam singa nage mol ma ko mesha na shi kai shi ka din ale karngan or makin fakat wala na long fakat ganikin mo matagakawan na itong Jesus Christ. Kat kulo man la papa. Ito pala kat fututulay man na kayo. Without you, there's no life. Kapak siya ma samsam ganyak kil tamlay church kalilakalan yun eh. If you got so many gigong wangan mo na manas papa. Akas makinikat na kayo. Ako pa-source siya magay na ma usiya miss na shish. Tagagawan natin Jesus Christ. Pero fashion la plasyo, katusot man nagawain pong, lalal nila, if yung kumpangon God, kawan na itong Jesus el ship me. Katasli kita, katin ako lang napay, ito napay lang may kami ni Shusta kaya man katsin. Regeneration, born again, si mga Jesus lakal mi sila Nicodemus. Papa na manas, wangan mo pa yung room. Ak fresh cheers na kayo, waka din alit kalam ke. Ito la, bayan na bay, kalakat full out, aki susta kaya man ka. Kasi kat papa. Inoy lang silom, flokin kat kadin sidpa, ito ka nakikas mo mo. Ito ka din ukya lang na ke. Papa, wan kenek, wan apidya lakalan niya, kumpal na yung lush. Wano yeshaya mana na kading fungyang nage nar ke pelching magat somnigi kom na nas flogging kat na room wana magat kalim ke ken wo ta kana ke line sa shin flogging kat chi shel the galla phone 1852 mata kana ke 1902 project shin inan ke proilan matlash na ke wo kusha kadash ke crossroads sugo ma chi jes mo ke na pa ushi in kan ke mo na shi matlash kusha patago ke kas matalik kas papad matalik kas kusay at kulo malam na siyang bapa ki mo na kayo karang mishalom karang nomin tituin wikat kay shi matlong kusay kat te proy ke matlas bukay na kat proy pe ke fellowship kat proy ke matchayan mat kusay misla makumisin na siya skepel siya somla nakikas moldom na manas ikas pa na silos na kayo Wano kumaki na sila tamul triskal ng tagarela. Kusaan man ministry siya may kaya kat kayo. Taga din ako la. Taga-tagalan na yung nimit kading depak la. Natrugak siya kin kumbapa. Kimana kayo wa? Wain kat. Flokin kat. Inoy lang siya long. Langkalang misla. Pakotin siya sinsilan ngan mataling wikat kay siya. Kat proy ganang Jesus siya matlang lash. Amen. Amen.